Patalo fatu i le nganga whaaloalo i le mai mua mai. A si o tātou tunu i nei fo i vaenga o le nei aso. Paftai le tua e ia i le nganga maulunga ia o lo manuia. Tātou uma i lona alofa, malona ngalei. Whaasoa mai pe i aso uma o le tātou bolanga. Ia whaatalo fatu i le pia maulunga o si o tātou watunu. Mau mani nei whaasala launga. I Samoa nei, ia tainane le tapua i mau mai Samoa ia tunu mamao. O le tātou por kalame whaapopo fo i nei, ia o le whafola le whala ma le autustala. Whaatalo whaatua i Samoa, i upa ia mau mamalu masani, whaatala le lei, whale atunu utainane mamalu whale malo. Ia o le mātou sau whainga le nei tai au, ia usisi le mai i fionga i ri whaipule, ia tō whae le ingoa matua ia ale vena ale, e fionga ia leo te laki, ia o le tofa ia masina lupe, makesi masina lupe. Ua wha wina le tātou por kalamina nei aso ia ono le wha wina lava o le tātou talanoanga ma le pa ia ma le mamalu maulunga o le autustala Samoa. Ia, mātou whatara whatu tātou autustala le nei aso. Whaaftai le tua ia ua mbawala nei lau lau tāua tātou te whiloa iai. A tātou vau se mai vo le lava i aso ia ono le telefo tūtua noa. Tā tātou whenga i ai whaaftai o leo tātou au whanga poto le tātou pol kalamere nei aso. Ia, o manatu e na wholosia lava o ni mata upu o mātou langona. Ia te tau o na tātou talanoa iai. Tasi lava le nganga maulunga ina ia malamalama nisi o mata upu o lo tula i maisi o tātou atano. Ai maisi fo i tau pulenga o fufuanga a le vaenga whai po le ainga o le whatuatua i le atua sa mo watasi. Ia manisi fo yo mata upu o lo fa solo pea le laulau te tele. Ma le fele o nisi o mata upu o lo afiaisi o tātou atunu nei taimi. E le ngata i totonu o le tātou malo. Ia manisi fo i e kalisia ia ma le tapo inga o si tātou atunu. Na manatu lea o le amomu atu peitu langa o le vaenga whai. O le a talo le fono whapitoa a le ainga o le whatuatua i le atua sa ma utasi ma le motu tele i sa la whai i le aso utasi o perila i le masina fau. O le nei fontanga ua autasi iai le vaenga whai ina ia maule a banoa. E wala au whapitoa ai se whelo inga ma le motu tele i sa la whai e pei o le whelo inga sa whai i tu mua nei i le stona ina mawai atu nei. A moe lava ia ma tau pulenga ina ia maua ava noa e whelo iai ma tala noa i fo i ua vaise unga talu mai le i uai o le whainga whiriwhiringa. Ia ato ai fo i mamata upu o tula i mai le vanga whau whai. Male i unga fono wo iai le fono tanga whapitoa whal tausanga. Ia umana tuai o le a whaia le whelo inga whapitoa i le aso sultasio aprila le a whaia le apito pisanga i sa le lolonga. Tasi lava no whanga o le awha mautu wai. Ia ono tūlanga ina ia maua fo i le avanoa. O sala whai atoa. E wheilo iai ia mawhaatino ai tūlanga masani o le ainga o le whatuatua i le atua sa mo tasi. O le avanoa fo i lea e maua ai le avanoa e restala ina ai a tātou sui uma. O e le inwhai lava ona le stala o lo whaasolo ai pel tātou restala masani i le nei taimi. Ma e mawai fo i lava noa i pala poptonga e manisi fo i o i tūtino po whe lava ia e whelo i aimatela noa i mata upu mol vanga whau whai. Lona lua ia o le a whaia le whelo inga alo ia a le tātou komiti o tāpenanga ia ma le tātou mata whale uma i le lalolangi atoa i le aso sā nei le fiafi. Le itu la e lima le fiafi, le a maua el tātou sum, whapitoa, e wha mautu ina i umma tātou matawhale umma, Amerika, New Zealand, Australia, Tutuila, ia ono le wha malamalama ina atu o nisi o fuafuanga wo o iel tātou tāpenanga, tonu lava o loto i whale o le tātou vaenga whai. Na ia taunu malamanuia ai fuafuanga o lo whatatia, mo le luafe lua suono, ia po avoi nisi o fuafuanga whatatia e whaafua se ia mai. Ia e te tonu i tau pena i ele tūlanga o le tā pena pena i ona tūlanga uma.
E le whaititia le nganga whaftai ona o le maau man milmusia i le fioanga a maise le kalesia au le kalesia asfitu tu tasi i le fionga i le taitai au le fionga i le taitai au le kalesia i le rolangi atoa ia pasta Willie Alaimona ona le sosoani sa tu ina mai mo le vaenga whai ia e lua se la wafe ta la mai fa leo ina ile nganga whaftai fai leo fai mafonga tau momoli o le ainga o le whatuatua i le atua sa mawatasi ona o le neif sosoani tele whatupe ina inisi o fufuanga whatati ai mai se lava le maota no fonga tututonu o le sa matou sa ili se le ni ai tātou se mai tūlanga o nai mata upu o lo o afia tele ai le tātou watanu o le teimine nei. Mātou manatu e te tau o na tātou whaasoa i le maftianga o lo iai le tātou whaalaputongo malosi tau el tise. Tātou EPC. O manatu e te tau na abatu se tua lalo e ma se whautuanga. Ia i lātou o lo ngafa ma le whafoefoeina o le mtanga aluenga. Ai mai se foi le fionga le li minista mai lātou o lo tū le foe. Ona ele o toe nāma se la ina ua lela i titi le maita watu. Ma ua tūla i lava i tūlanga o ngaonga. Sa manatu ele te tau na tātou wo iai. A le lava ua tātou la sia. Manatu le tasi le nāma tā upu o ngaonga e te tau na tātou tā pena iai. O iai foi le maitau i le vaai atu i le tūlanga o le wo o iai tūlanga o le whaasoasoa ina o tupe. Tonu al whainga malo, a maise le tala a whaatau au tu le tupe, i le ai o se tato supplementary. Ma ina le ma tau te maita watu. O lo watu lai mai ai nisi o tu langa whawhita uli, ina ne i lenga whatau li maina, i se tu langa ono le whaale belawe whaafose i o le peo le pawa. E mana o mi ai nisi o tu langa e le wha moe tele il tato unforeseen. Ia ai o lea sa tau pule ina ia whaia se talo le tupe wha popo. E me whaia i o nga whatau li maina, wha lawe, wha fuse i tupu. Ono le tūlanga iai fufuanga o lea ua anga iai le tau wha foefoeina o le tūlanga li teimine nei ma le fo i o le wha fitauli. Ua mātou vaia fo i lunga o penga ta whailangi, ua talanoina le mata upu le nei o le SOE. O se mta upu e tapunia o mai fai totoa o le whafoefoeina o le malo. E tato anga i whaatūlanga le o tato iai tūlanga o wha, state of emergency. I le mātou mai tau, e le o se tūlanga whaingofia le tūlanga lea. O se tūlanga fo i whaingofia e na claim le tūlanga o se state of emergency te tonu o se atunu. Tato malamalama umalava se ivana ngā ua iai se tūlanga onga tele. Tūlanga tau o wha, tūlanga o wha mai, tūlanga o nisi o mea tātou te le tau pulea e le o iel tātou malosi wana o le sisiri ese. E o iai. Ai a mai tau le tūlanga o leu whatūlai mai iai ona o le peo le pawa. E iai ale tūlanga maa le ale ma le tūlanga wha e tete. O ale mele nei o le state of emergency. E le lei leanga. Ona iai le tūlanga onga o le whaonga e nisi. Po se whainga malo. E whaonga ai le puipuia o le whainga tonu e maasani e le parlemene le ave o tupe uma e pasi ma le parlemene malon talo le tupe. A le a whaonga lo le pūlenga le authority wana o se vaenga. E pule sa o loto ai lava la tau le whaonga ina o tupe maua. Po tupe a mai to tonu e wha mea lofa mai. Po ni tupe to e tā pae le malo. Ini tūlanga e whaonga ai ia inga o taimi whaafose. Ma iai ona tūlanga e te tau na mai o i o le lei le tala noanga o le melea, ai le i whaia. Ma e te tau foi na matua sa usi le lei le tūlanga iai. E le whaapea ua tātou iai le tūlanga ua maari liu ni sve whainu mela to tele le atunu. Pa ua tātou tūla i se tūlanga ua matua onga ni manuanga po ni whaafita uli ua tūlai mai to tonu le atunu. O le whaafita uli, o le peo le pawa.
mai o se whaafitau li, e whaingofia alona fo ia. Pe a whai e te tau o na iei tūlanga uma o a ia inga e te tau o na whai. I re whaatūlangana o le nei whaamoe moe ua manatu. Ta sire nām tā upo e tau no o iei tātou whaataltana nonga le aso le nei. O iei nisi o le maitau atu I whafo wa mata o na leo ngā tusa le taita inga le pāremia ma minista. Wa mata na o fina ngalo o minista e whaalauloa e lātou o lātou manatu. A e leo si la fia e le tamaitai pāremia. Wa mata na whaia lātou tonu a e lelo ngoa le tamaitai pāremia e le mea tau na whaalauloa mua mua. I lalo le pūlenga e tala whenga iei o le kāpeneta e sau wai whaiunga uma. Ma o le kāpeneta foi, e te tau ona mai iai whaiunga o ni mata upu e lauta si ai se whaiunga mautu a whai. Au mato mai tau, wa mata na iei tūlanga wa iei nisi wa lātou fola ina, they make the call for the cabinet. Wa ua wa ia le tūlanga le nā le fono le na umanei. Ua bala au e nisi o minsta o la tūla i le malo. Alo alala le pandemia ma le sui pandemia. Na umane la ia. O tūtūla la I umma. Ala no nofo na le pandemia ma le sui pandemia tali atu pēr mātou no nofo atu e whaawau fono. Le foi la ua toi maita watu le teimiri nei. Wa call le mea ta o Commission of Inquiry. Ia alele o malamalama le fionga le tamaitai pandemia. Ia tūlanga uma ia ua mātou vai e malwhae tete, ona ua maita wina. Wa matana whai ale tonu wale tangata ia mao. Ma o tū ia ese le popole ai le teimine nei pe lava na mātou whai atu Samoa. O le tau ave lea, e le whainga malo, e le o atoa le whainu mela, I lalo le wha vai tauna ave lea tunu. O tū a inga whaafita uri la nei tū le mai. Wa matana le o ngā tusa ma le tūla fono. Wa matana o wha le lou le manga. Wa matana pule al tangata I lana me whai. E o mato mai tau atu wa consider le minista o tupe le SOE. Ai anga I mai le minista o EPC e consider le whainga se suenga. Whapitoa ni tanga luenga. O le fesili. O la le mena le whai ai nā suenga ina whato a mato whale atu I tutonu. Ele mena sa tauna whai o leilo ilo uma, o anga luenga sa ngafa ma le whainga malo na umatu. O na iloa lea o le standard ma le status o lai iai a seta me uma, to ngino ai talafu, o a mela iai ma mea uma whapena. O na iloa lola ia, o ina, e tauna ta oto ai tūlanga o mea o le afufua ma mao mo leisi se fulu lua sultau sanga. Peita, la toi oso mai leile ale nei Commission of Inquiry o ile la su e. Ia o tūlanga nā, mai manatu ai e te tau, o na awel wha mua le mele le teimine nei, first priority e le malo le teimine nei, wa ai le mele, ai mele pe e paua po lale awala e taunu umai ai nisi o fufuanga. E rei whai titia le awatu o le whaafitai le mtanga alwenga, Nanga leo te mai tau wa tele ngā luenga leo fo ia. No wa e wa toeta tipi uma ia. La au uma ia ka of course. Sa wha pefe mai o le lenga leng sau mai lalo le underground le wha le ton. Sui mai le leina le lunga. Toi wha aui mai le waya. A e monea, e leia se swinga. A leo sau swinga muni muni. Tala muni muni. O wha le ton wafi e ton. O awhene e ton. Ele I lever plo ke tira le PMU le na mai. Ele I lever. Le na sifi uma mai mei tai a lau am tau ngā manono. A sifi mai I fulo sou le mea atoa lea. Ma le no mai tau le saunoanga le li pule o le EPC. Ele I o le lifespan o afi nei. I le tai tolus furtau sanga e ola ai e au noa manisi mea toe whaia. Ia le tai afa le taimi o le polo ke tira nei. Ia a leu wha le tonu, o le fesili la, aisea. Ma e o le talusanga fo le nā lea vatu, langa u te lo le fato a se e atu nei le pula le EPC. Le masalo pe fato a tolu tausanga pe fa tausanga pe a. A o tu atu la. Fai a si ma ale o le mele nā. Ma e ono le taimire nei ma le mea o lewa fai le tua inga po o aia ma fuli e le wha le tonu. O le mea mua le mātou tua lalo.
fa tino mo mua le taimi le nei fix mo mua le fa le tonu ofi e no mai lo le se sa ili sa ili le mata tu lo lava le mata o le mai le mele e tupu ma le IPC te lo ele o se fa fitau din fato atupu nei ai si umi fa nga solo mai pe nei fa la tonga le malo tasi le nei fa la tonga tele tupe o lo ta vidi e tonu ai sea langa tongi piri mo li uma le tunu atoa ia o te lo la e le te tauna fa tamala mai le luas fu tol su tau sanga taluai ona sa tauna fu ma mao taimi nei mal me le atupu le si forecast ini a fianga o la tato wo ia peita lo le wa tato wo o ne taimi o fa fi tauli tauna fai mo le o io fa fi tauli no mai lo la ia to faile tulanga po fe u iai ia tau manga e re te tau na fata malai le malo i le melea o le letise ma le vai o matanga luenga te tele ia le malo o le tongi tupe i le tunu mai le te tau o na iai ni tulanga fa pea e tula i mai pea fa pea o ni tulanga fa pea ia ai e la fo tu pe le ai tu stala me o ia tatu tala noanga i le so au mato manatu e tau na fa pulpula tulanga ia o nisi o tatu mtaupu ia o le tulanga lava lea o le fisilingi o investors mai fafo e fa o vai atu anga i mail tai o le tu ngai e lau le fa le tonu investors ia a le mesa fa nei tau sanga o le tau alanga le ma fai campaign investor come to invest to Samoa is a better place than everywhere else ia leu mai tau atu nei ia fatu lai mai ma le tulanga lea e tau wale nai le whaafonga mai i lato o e o lo fia o mai e teu whaafai ngā luenga tupe le tunu mai wo tau tala na ta upu lea ona na ta upu o lea wangina nei lunga le poloketi a sio i tu malo le free economical zone le whaatulanga o le poloketi o le poloketi a lo i tu malo wa ova ma le se fulu mon tupu tau sanga o tapena o le nei ala e tapena no mai tangata e ona le poloketi fa malama i tato officials ma watu tulunga uma tapena e o mai leso e le ai ma se me tasi wo o mai wa tapena ai pe mfaina fai pe fa fena le ngai ngoinga a fa pe foi wo uma na watu le tala ele yo o tato malama anga i nei poloketi wo uma na fai atu le company o lo i le to mai ma fai ino mai e fai fa malama fatulanga leo tu la fono e mawhai on fatino le latina. Peitai, e o mai lava le teimine nei, e lea fia matangi se whamatalanga. A iai nisio i la tau, i te tonu o le tau pulenga i a whenga o lenga o le malo, tu lau lava, e to toso vai le mana na o e fatino ni ati na e fau whapea, e maweni tupe fau mo le tunu. Tasi le nei ana vatau o le fatu tu e le tua sa mo o tasi, tupe fau e mau ai ati na e fau ngā luenga fau to mai fau mati na e mau alta mau ai ngā fau pe ona fai atu utia wa sola maso walu na le lua me e whalangolango i le tunu na le tiute ia malafonga ia na mai loleo le langolango o tatou tupe lafo mai fafo i tupa ia malu sa mo e tunu mau pau alea a se upu isesia mei to lautu atu wa tatou pa uma walaloa e fato a uma nei na tau whaatulanga atu le tato Export Authority ia o le tasiri na manu lauti in tau mwhai na ia mo mani tupe fau whaatupu tele ina tato o loa au inatu i fafo o le memoni muli ia o le tulanga lea i le whai ngā pāti i lava le nei walu ua mato mai tau ina e iai lisi o le vaenga lea ua whaatula i ese ma le vaenga whai o le whaatuatua i le tua sa mo tasi o le lava la tau te sauna o la tau o tono le vang whai. Ma ua matana whasolo la tau campaign i le atunu. O la tau o sui o tuto o tasi o le whatu tua i le tua sa mo tasi. Mo le whaafonga mai a le atunu a meise le whaafonga mai a sa moa atoa. O la tau ia to ono u whatea. O le toa iwa fo i le sa whatu toi le mata o lo whatari le unga si temi wabe. Mai ua matou tapena foi. O le lua se furu lea te toi te tonu le vanga whai ua pauna o sui
whātula i e whiwhiringa muri mo le tāpena ina. Ise whai ngā pālota o muri mai. Whafosei, pe tātou te o lava i le pālota o le luafe, luasifuru maleono. O nisi o fuafuanga o lo ua whatatia, o le a tatala pele a vanoa i le tolu sifuru tasi. So i fau, e a fia i masui o lo i le HRPP, ia ma le toa se furu lima. Lea sa mātou apa ia i peita, ia e leo na nau mai o lātou langona le vang whai. Ma e leo tō mamau, ia ona whai alo leo le whai unga utu i am ta upu. Ia, o mātou manatu am ta upu na, e watu ai le tō whāma le whautautanga i le tātou autostala. Nei o tātou tananoa mana malama e winga i mta upu umma o lea tula i meila ngase ma lo. Ia, mai lea vaiaso i lea vaiaso. Ia, e mori atu whaftai ono lo tō wafio mai mtala mai au, e talatu lea vanoa, moni tātou whafsiri. Ia, whaftai lea vanoa i lau whionga i le te whono. Mo moatu se fasili i le lua se lau wafe le sa o mai le kalesia. Sa tau tāru sanga i le kalesia pe sa o loto fuatia i fo le kalesia le na o mai e le foa. Ia, sa mātou tārsanga, e re ngatia. O so se taimi lava e tapenai se sa iringa se lenia le kalesia, a le vang whai, mātou tārsanga. Ma le tele lava o e kalesia na whao mai e lato so soan. Whao mai taimi o le mātou tua foi le nat. Ia, mai o le kalesia lava ia asfitu tuto tasi. Ia o le lava na longo ina mai mātou e tau pule mai le latu teini aba noa ia le la na fatino i lo le vai aso le nei tu ina mai o latu soani mo le tapenanga o le maota dan fa fai o foa i vai nga fa upu fai stasi leo mata upu sa la nga fo inisio tau sanga uma vai i le tūlanga fo i lele i ta iala o pulenga le lei ina ia fa manino fo i lele vatuli poti i lumol pale mene fa matala ai o ai sa so ni mai vai nga fa upu fai fier foa ala fo le mawalunga tau no i foa i se vai nga fa upu fai asi sila lau tau pati fa upu fai wa pena na tala no ino tūlanga ia ai piele i fai ani ai nga fo i lele fa tūla fono pe fo yo tunu i fafo e ia le tapula e o ia le mawalunga o se le ni sa i se vai nga fa upu fai ia bo se sui fai pule sui tau vavo ina ia fai ai ona ausia tūlanga le mana o i fatino e sosoani i le tāpenanga se palota. ia o mātou lava a inga whātutu e le tuasa mo utasi wa ia ona whaavai i sa iringa se leni e mo seki le paketi o le whainga palota e po le paketi o le whainga o le fale e na mātou sa iri le iai pei fo ila mta upu le sa iri e li tupe a mata mo le whainga o le fale le na mātou malangai o le tūlanga i le fōa i mai, e le aisa mātua i le lava le loto fuatia ifo, o so se kalesia, o so se tangata. E tu tala loa lava le so soani po ai lava, o le arte le, o la fōre la titi, e ta tala lava noa. Ai o le fatu tu i le tuasa mo utasi, e le ngate na mātua maua mai, ia mea lofa mai e kalesia nei. A le foi mātua te fōa i e kalesia. Te mi umalava e whai ele fono tele i malua. Ave ale mātou taulanga. Ave ale mātou taulanga. Wa whānei tausanga o whai mena nā. Ave ale mātou taulanga i le whakasā. Ave ale mātou taulanga i le metotisi. Ave ale mātou taulanga i le Assembly of God. E ave ale mātou taulanga mo le asfitu tuto tasi. Taimi e whai alatou fono whai tausanga. E mo moli la utusi whamanuia. Ia ma ave ma se seleni mātou te maua. Oina, o mātou manatu langa i te le sao le kalesia le tatalo, i ma le tapo ia, ai mai seifo. O tangata lotu uma, o tangata sui lango lango le vāma whai. O mātou manatu ai whai tūlanga le nā. Tūlanga le nā i sao noa i le tapu laa o meo sa iringa sele. Ia, o le tasi namta upo e tele na malo ai ale patananga le teng la fono le whainga palot ina e whatangal me le o campaign fund
ina ia mafai ona faatanga le mele au no ai mamusu ai me yo tato fa msinonga ito faiso fai se lime te aluai oe e fai ai lau foai awa le mese se le temile nei e te foai le fata usanga ato ala lateral palot e to ala tu e fai au maliu mau foai e kalesia ka umailo o sao campaign time o pride ai fai mal fata usanga ato wo fatanga ai o le temile palot o pride na o le menga tau tua fa wa ia pe tu langa le na le fa mam la manga o le fiuta na inga o le foai mai mal foai atu matoa ia o fai le matou finga va vai ka de shit tele uma nei fu wafe foai fai me alofa ia le foi la sa foai foi le matou tupe fa pena ile e ka le sia asfitu tuto tas ia ele foula o me mamala vai o tau langa vai nga fa fai o sier fe nga ma tulango e kalesia o tupela ia fo i mai e kalesia ia ma company e o mai vai nga fa fai vo ia la tu ta penanga me se te vo wala tele palota o fe e fai ai e tulanga i se li poti vo le tu a fai ai ma fai lo ai i la to sa fo i mai ma la fo inga ona avele e ave i o le official le sitala il vai nga fa fai i le li poti fa te usanga pe ave i tonu al parliament ia o matou aia o umana pasia matou taral tupe lusu tasi lusu lua lusu tot leta pena lusu fama lusu lima na pasi nei le AGM len vai nei e pauala le mtanga luenga le malo ave i matou mena o le tato MCO lango le stala lo ia ile tu langa va moi moi ai peno to silfia elena o kale si o le fo i le malo man tua le portion e so sani mo vai nga fa fai e mo mai foi la matou tu pe ina le malo a tu pe umala e la lo le fa man malunga le matou te oloa le matou si te oloa la tau na fai uma ia tu langa accounts auditing ina teipo lele lu mo vai nga fa fai mal tato AGM e ola tu se fisili ona o tu la fono le fa tu e vai nga fa fai po ye se ia inga la lo tu la fono na e ava no ai li poti nei fa tau sanga i tupe maua vanga fa fai a misa me donations e ave te tonu vo ile ai inga vo le ia lo pulenga le la ia o lai la lo le MCO la do momento vo eta te li poti ave ta to financial statement ile MCO o le lau fa o mai ma to lu su tasi lu su to a pasi vo la lu su fama le lu su lima ia ona fai vo le tulanga na ke ta se la fsili tulanga ye fo o ini se kalesia o le anga e lau tou ai singa so ni mai ia ele o fa tapula a o ai e tali mai tali mal fifia ele o fa pe o se si tu au e kalesia ia ma tou te fo ai fo ia o e kalesia na le e so ni mai fo ale o mai le tulanga o e mai fa pe se me alofa le kalesia o e sau mai lalo e kalesia ese o le mafuri le na mafuri ele ma tu pele na maua mai ni si ma Australia ma Amerika o kalesia la lai lo le ia tanga te lotu uma va venga inga lai fafo e fai le mato fo i malua Taimio Fontele fai le mato fo i le Taimio o Corfenisi e Taimio Corfenisi apena uma vo la isi e kalesia lai Amal mole la fionga te fono le tulanga le stock exchange ma company le free economic zone o le safatino le loilonga ina wa tau au ina le proposal mai company ia mo le faau fi mai tsono le atunu o le sa fai le loilonga mal so enga al faltupe tsono fatasi ai ma le International Monetary Fund ma le DFAT Australia le sa avatu ai folasia ile leonga onga o tūlanga o yeisa mua pe a whai talia ia whai ngā whapisinisia mai seo le toainga le pe au mai tonu. O le alava le mea nau waila o fionga ina ia una ia pe a whai o lewa i ta oto ia le iloilonga lea ma le whautuanga fui e le i taitai o Samoa i se tūlanga e mwhai o na ngā whatia ma talia se ia whai ngā pisinisia. Ia, o le tūsiri nan whanonoa o le uta unili poti
Ai le yo mai se li poti lo matu tu mal o my investors ni no mai. After all these years, over mas futa sango fatati. Pa wala le upu le uta mai nei. Na wa sau mai lungol fal tu tu tono lalangi me uma mai fafo. Ai le se fesira fa inga pe no mai e company nei. Isu lai se nei ma final la to fangai. O fela lipoti. O le a risk ma mea mai tali noa ma mai tali atu. Wai whai ngofi ana whai wha upunga na up till now. Leise mea. Au tangata nei no mai. Ele whatan mea no mai lalo se kapeta pe mai wha adilo dilo na matao. Na propose. Na issue lai sene. Na issue lai sene ma lua fe se fu. Lua fe se fu lua tau ma le taimini. O whea woye. Le ai ma se tali. Is that how we treat investors that wants to come and invest here? Ale o mena le tau te mana mia tupe fou tangata fou opportunity fou. Le usa no mai le upu tonu ana ele ready sa mo. So when are we gonna ready? O le no mai company fa mal malama il suyo mo le treasury mo le central bank amana o mia so soani. They can bring all sorts of services and expertise e fai le matau. Ala me la ye, ele me fai. Ele o mana na o fai. Ale nganga le na ave wana ala na malanga i mene. O le manifesto al fatu tu ele tu sa mo utasi. Tu pe fo mo le tunu. O mo foi na ave ye calculation on company nei. O le tupe le ale malo e fai. Ile tau sanga pe maua. Le ai ma se me o maltemi nei. Ai ala no na wa uia. Langa o poloketi. O poloketi na ala mai lo tu malo. Se fulu mon tupu tau sanga o te tongi le lisi. E fa atali e fa usia ingo mene. E fa peo mai tangata ne na te tongi le tupe e lise me tupu. They pay all this money all these years. Ai le ai ma se me o faia. Le fo e pisa ne te umai mautatou ele le mini ai. But the commitment was there. Ale wo mal temini se fulu mon tupu tau sanga. O a mai le proposal to tonu. E ma fai ona e fa atari se fulu mon tupu tau sanga fa to atari sa proposal le mai. A fai lo le wala le fai ni talo fai le tunu. Ele ai se me fo we fai. Tato walu el me masani le pa wala. Ale ma to te angoni atu. Look at the world. Ba ile le langi marta mi sanga le waye. Digital transformation. Network, connecting, banking system. Ma mea dan me leta te when are we ready? Alo mai le company. No mai malalato te tonunga they will bring the services if some more needed. E ale wo vai tu lava. E ala na poloka uma mele ona leta o sa sina mala auti. E ma fu ai nei na tupu mene. But na vatu me black and white wa uma na vatu. If you wish, I will give you the study that was given in the treasury ia mal central bank. Na tau sila la ia. Tuural vaso folk. I will provide you all the necessarily information. Tau te loile tupe maua sa mo mele pe fa petu. Ia le ala vala polo kal temi nei. Ala tatou tari la fai. When are we going to change? Ile ta mir sanga la wo ile la lo langi temi nei. Ile la tatou wala ile. Ai fa tau nu me ia na tar sanga tuai. Aton we te le se la sanga fo. Malima fo. So ani fo tupe fo e mai le tunu. Ia fa vela. Nai mo mai al upuna. We are not ready. So when are we ready? Lau fionga, o le iloilonga le sa whatinoina. O nisi o vaenga o lo o popoe iai le whalitupe tututonu. Ele o losi ma ele o lava tatou tūlafono e pui iai le atunu o mai to inga whainga whapisinisi ia. Lea lai nau lava ina ia talia ma whaauwhi mai tutonu a o lea ele o ato tatou tūlafono e pui. O le mea tonu ana na lena matu whai atu ai. Ele i whapea na o mana o loe o mai lo whai lo. Na mana o mai tilo to al tatou whalitupe tututonu. Tatou Central Bank, ma tatou Treasury. I lea o ngā o le mea lea. O no mai lo leo lato. E whau le tūlafono. E batu a mai fasiri, a batu tari ma whau le mea whetau im tatou. O le mafu angana na isu mo moe business license. Langa i loa i le lalo langi. O la tau le whai pisinisi mai samo. Ale ta pena tūlafono. Up till now, ele mana na o ta pena tūlafono.
ele mana na talia swinga fo ia mo le tunu e ta te fa pe ai la au le mato mau ele fa pe na mana na o mai lo fai lo le ai look at this se furu lima tau sanga fata for you as a prime investor ele ma fai na fa tali se furu lima tau sanga fo ta tali sa tar sanga se tunu pa wala me fai por sa vali le se tunu le la tala mai ai ona o le mato fe ngai fa ile le mau yo mai a si tu malo toso mai nei le manuia i sa mo a mai le me nei o nei le tauna fa mau tu i le hap o fa aftawa inga nei le stock exchange male tulanga financial center a fa pe no fa yet o mano mer company le offers fa fa le se furu lima i le malo a si fia tu lepa tenta fa nei isa balalo me le fa ye o ina e o mai company o le langi le stala i tofu le office a fa pe se lau company lua se lau ofisa lunga ina e mai loia su etusi mala to e va ia se nga company to tonu tato ile tato financial center mal tato stock market e peita it's hard to push le tangata ile o mana o fa tau a le o mato faiatu ia pa ola bala me alo ia a fai le loa pele aulo na to mai o le no mai company male to mai e fe so ani le tulu they come to help ya vela ya le lau tau mai nei le fata malanga i tu nei no bolanga langa tau wa fia tau sanga not even a respond to the investor o a ule fe ngai male investor lang ola to la to ngia la mato e kala li share company ya mato ya ola la tari la fayat ya no fo mali investor o le third investment se fulu mon tupu tau sanga o to tongi de fanu le se me o faya ona le polo katu le malo la isene patu la fono e fai el ploketi ina ia manuia le tulu ia na feeling ia lawa fionga le sifo itata fai loa inga pe a fai e tu la ia tu la i mai o to ile fai nga malo fa awau ia me ia tau fine o fea la sili lo fina ngalo lawa fionga push e ui lava ole e ai ia risk factors ia pe teu mo ma fai na ia ready sa mua nga fatia ele ai se manatu e push se risk factor na tua le ai se manatu va pena a mai la po a risk factor a mai ia tala no na ia tulanga e fa foi feito la fon ele fa pe a mai tangata mai fa ona mai ala ia una i mai ele fa tu la fon no we were wishing fight tu la fon la na uma tu lo lava il time o e fio nga ya famu inati tieliu na pasi se va nga amata le stock exchange ena na uma foi na uma fo but these people o tangata tu lo lava o tangata investors e mai e sa ili me te fa fainga lu nga ilo la to tamau ai can a prime investor wait for more than 10 years? I don't think so. Ele le bala wo o maltu langa le ele fa pela fa tu o now se si tu o le push po le wa le fa pema ia now la u dia malo no tu malo e manui ai I will provide you if I matalanga ato what is a financial center, what is a stock exchange, male tu pele tu no e mau mai e tausa lawa fionga ole peanta waya risk factors ole subsiding le Ministry of Finance ole fa upunga fa pe ele ia se fa ava fa le tula fono o nga luenga mfai sa mona talia ia compania investors ia lua ole tulanga yo na tula mai ai e ono o mai ai ia investors fo e fai solinga tula fono tai pe o money laundering ia male tulanga foi lele o fatawa inga ilo o drugs if ave inga tupi ia ole mela na le na pole el tato malo ole tulanga ta ole wa e fai lo mai ola ofisiri foi le na wa tu le se foi tato press conference o ai ton wa fa wa tula fono ale wa malele mai le so e fa pe mai o mai la to fa tula fono ole tulanga ta wa le o pe foi ona sa no ale fionga ta tai pari mia ole ala le na ile process an malo i tulanga yo application so o company mai fa foi fia avea ma investors ma fayati na eia ola le process talo sanga tu tato MCO avatu to kabineta pe feu tanga i mai tu malo tai peila ole ola o fionga masasina
lona lua o fesili o tonu ala inei le stala ile ia company wa man to fo ia le me faina le stala ila lo tato MC se foreign company o ai tonu ala le stala i company ia le wa ta ol tulanga le as full to sanga le se atina e lungo o la tolis o la las fo fuanga ia a fa ia la le talia le malo le tulanga le wa pe le lisi ale to asasina o la me la fa ia le tulanga le Sei fatu mo mola utali mo mola upulana sa no ia e mai fafo mai fai tu la fono e so soani e fa usi ingo tu la fono o fa sa onga na ala batu lava no ia leot langa o mana ia tu la fono da la batu langa leot ton wan tau no ia mta upu ina o fa tele no ale a wala process le te sa no mai ai ona wa ia ia tato tu la fono mo man tu fo tato tu la fono mo mo tato Citizenship Act o mana fata tia tu la fono tangata sa mana family ona invest sa mo ma wa umana citizen ma mea lan mena tupu le ai ma se me tupu ai sa e le se investa fa vale vale tu lo lava e sa we invest se me le o lona ma tu la fono ton wa eta te pis ala ba tu lava no la ngole o tale sa fe ngai male ya fa maru after mo le avano o le tau wane I mea o special economic zone ele se mea fo o a fai fo isi leva na tele atulu o lalangi o manuia ai I mea ia a fa pupu lo na famtalanga o le fa le o le ave ia o le o soani ia I se vaenga fa pitoa o le atulu ai mai se vaenga fa le taipe o sasina ai mai se vaenga fa le tau le ini mea le ini atina ai fa le o inala te pe avianga ia ona mfaila ia ona tupu mola ia vaenga fa pela to te lo foi America me foi desert ai watu ai fa ati dai ia le umia ti tiro tu ia wa ola mai fa penala le concept o le mele o tato wo fo le mele industrial zone pe ia se va al fit farm al fit wono le fa tu ai le ai fa la mai vai tele ma tu ho le fa pena fo fa sole fa pitoa vai tele pa urta o fa lua ia la lisi ia mai foi mo meu e fa tau mai fa fo pa jute racial tax me uma fa pena eu ma termine o me ana la foi fai foi el tato malo a paul mele e sa no mai ia la audio le malia toi tu langa fa le ia le o fiata sanga o ta tia tato foreign investment act ale le ta pau ta foreign investors ia le tele nei sam ia le o mai fai fa lo ai tilo la le value added o mo meo o fa manuianga e mau mai e mele e le tai ana tele pe fa tusa I mo meo falenga o si oloa ia male ta ma meo faltan malo o le o mainga la a company la po ia e mai e le se company e o mai a e la tele tilo mo ai mea o mai e to te sa no mai o company o ma e fia miliona le fa tu pe ele me fai lana te ia mo mala mai volta ao sa mal mirona toni mai va pe e fai mal vai bet e o foi la tato malo e mtanga luenga o lo afia e fai foi la to filinga fa le anga ia I lo ai o le ai o se tu la fon o le fon na tato awai o le afa be o le o tato tiro o me ia fa la lata mai ia company na ia tupu maula tato atulu tau lanta tiro ia fai tu la fon awai o le faunga tu la fon o tato e fai tu la fon fu ia fa tino tu la fon e fua nga ile e poa fianga I tono tato atulu ia on fa penale ana na ia ai o lo tato lunga la ia le fa mai le red samo ia o wai lo ia mi sia na fam tala ele lo la pe fa fiana na a fua ia il to mai le ia tono tato tu o mi pa la ma toi a fa pela e fa mai ia wa ia tau lo fa pala o le insult le mena I tato tangata le fa mai le ready samo ele sa o le tu nga fam tala ma fa pe tu sa la fa pe mai va le pe la o to I poto ma to I pito le la fua ia ole sino fa mam la manga na vai foi la ia tatu tiro la ia le mena malo sa fa termina le fa
a mata mai vai tele ya o vai tele la o industrial zone o pe o nale o lo mai o se fa ta ingana le ala o transform mai termine le termine le fo ita sang o le mea na e tauna tato tilo ai o mea na o lui tau po risk ngai fai mea uma ele mawhaina e eliminatinga se risk ai mawhaina e managing le risk pe fa fena e fa tontonua mea la na tilo ai pe fa fena e fa tontonua ai le mawhaina fa pe mai le se risk au lo fai ele ole luina e fa ngai matangata e fa ngai ma mea tau atia e polo na o atia le tamau o le lui o le mafau o a nisi awala e mawhaina fai ina ia tau nu uai pia le wha moe lea. Ia e toi ngā mea whale le lau mai investors man fia pilion. A tātou le wha tonu tolo wha le ai, wha mua le. Ia mea lea, ia wha solo lea, ia wha pena. Te peila mea lea tupu nei le CPI, le Citizenship by Investment lea, e wha miliona le. Ia waila o lua festival walu lea ngā. Lea nā fo ina whatua lea, tula fo. Leo martamine lea, tasi se investor au Saudi. Ya mas se wa foi a sawa ela watu malmelea ya paso solo ya la ya fatala ya se or vaso le se fono le committee me fa pena ya e mai fo o fat ya le o mai lo a ole ole avalua le ta to tiro e awa lawa tu sa lawa ta tala mal fa malam ale la ele o tau te tala le fa malam tau te le o fa ngana le fa nga ina le avano le ila im fai enta to nga iru pain sound no ala na le tax male afo e mar custom duty mele ta fa mo ale ta wa tilo o ani si avano le im fai ela o le fa ala tele le ia ta to ia avano mo mai ta to pe mo Faftai leota hola nei mai Faftai leota le familiona e mai ma investors mai fafo avele avanoa le se avanoa ai o mai si investors o mai ai ka lafu ka ko kai milion ngai le nupi fa tutu ai la to company ma la to business ale la te fia tuli lo atu ele la ititim ta upule tala no ina te mil nei fafta ile avanoa ile sunga tai fono Siriel se fulu tau sanga o fataltali lo itu malo ia telefoi tau sanga o te alwa tui sava i failso so engol melea o te alwa tultuli e tele sila fia le anga o te fia tultuli loa le wha maoni o saunanga o te ala tua i tau sanga na utua na ia tui i le sifu tau sanga lea o te alu i o i le pitoa i o mela i fale o faatali ai pasi ai ngai o te la tua sa sina o inga o kei loa e maua mai elfa maoni o ke alu lai kua i mea ia a inga ngai piko ai kua o fesili ai o le tala no sau ma ule ngata ai lo waluatu pe a ma le 5 tau sanga taluai o lawa si ila ko pensionga o le vanga si ila ko pensionga o le tupe le mai i fanua ia o te fia fesili atua po le investa le na le au mai ai tupe le e manui ai ia tangata matutua lo tu malo tai fono pe ese fo i le na investment o tangata na tasi le sa mato fai pa anga e ala matanga ai e to lua nei tamari na e ona lulu le fa ma muru le si ufiu fatali ai tau ave mai tangata e to tasi le temi le nei ai to lua tangata sai o tangata mai Amerika e mar tangata mai le malo Asia o inala le upkeep mai lava el tangata le mai Asia ia matolisi sa masani na ia e o mai lava la temi tau zanga voi nei o te sanga le te nei e lai ma wai fa manuianga na le te sa no mai e tu fanga le tu malo o le ale fa manuianga o tangata investors ia to toe mai le ai tau fiofi mama wa ye lo itu malo o ani o lanto fa manuianga o maua ale ana al tului mai o tupe au mai tupe more than 10 years ai le sela to me o fa ye nei po se business o la to me le tau fiofi mai ai o le mea pito sili nana mato fa fta ai o le mato fenga inga na osi matangata nei ma le fa moe moenga e va betalia le malo o suinga ia le na batu
masalo le tausaga lenei a fa'alogo mai upu ia ua toe fetua le malo o te matua te lea o le afia le u fa'asilasila nei le palemia fa'asilasila Central Bank fa'asilasila le Treasury o le matua i te lē lava o le a'afiaga i una te'i ua give up ai i tagatai ona le tulaga o lea ua matua i togi mai ai luma le letalia o latou tausaga. But look, this is how they treat investors. O le whaatalanoa whaapeiluga whaalaua i tele. O le mai mo ma le lalolangi atoa i tangata o le fia investi i le mele. Ala le upu laua latu e zamo. Le foi whasala lau ele observer le telo o upu ma mea matautia la e a fia i o latou langona i le puipuinga mo lato. E lo foi o lai e mta upu wha le lo ia la e wa ia tu i e laua nga i mai le mta upu nga i tustu singa nei. Ono le mela le te sau no i e le ilua. What do they get out of all the investments all these years? E le se mea. E paua le mela e matau te maua o le manui o le matau i tu malo le maua le lisi. A o le whaatali le malo. Le whaatali le malo pe un sau no atu le ota. Le aise tu la fono, le aima se mea laa i luma tangata nei na unau e o mai te uwhawhenga luenga tu pe examo. O te loa o le i tu aingo taitai e te maanga whangawhai whamamawina o me whapea. Awa iai le taimi e whasilingi ai, ia lau sunga lela awa o whasili atu. Ua sili ia se fulu tausanga o au mai tupe ia. Ia uwha maunga o whiani miliona o lilingi mai i le tamau ainga o Samoa ala i tupe ia. Ia, ele o ia te au le whainu me la atua tua pe ona uwha tue toa lua tangata na amata me la amtanga. Ta mol mato tolu se lau wafe, ma lua se lau lima su wafe, lima se lau lima sfulu i le tausanga. Ia, tupe na Samoa na alolu le ki up le si tangata. Ai wha wau mai lava. Ele la loi for tolu family ona. Ile taru taimi nei in whaino ua mai o mawha maunga pe a whape 4 to 5 years. Whaftai. Pe a whaila. O lan mena la yona tuai o no tō whaasanga. Le whai ngā malo a le whaas. O le wama i tonu le la uma. A o lea e pepe se mai. Ele i mawhai ona tonga fiti le i tū lea i na i mawhai o no mai investors. O le lan mena whatuai ai. O ai le kau ai. Ole la tatu ole MC ol na handlinga muri nei na wa fi fo le ota e tau avel tau ole minister ole sa minister tupe ina wa fale fa tu ele tu sa mo tas ya mo pola ma sa fono fa pitole so committee el cabinet mala to umane avelo la io fa pun ole all official treasury ma le Central Bank e fa le petit study ma vai uma tu langa so nga tiutire tin so tangata umane i va e o mai le so ele se me wo mai unless uma to ba tu nei lo fasi sila me fia me lunga le risk o matau but ile respect o le vafa fenga ia you investor ma mena ave me le se me tasi wo mai los ya o le van ko fai foi oko los sunga le ota e tele io e awa lean o lena tofi o ia i lunga. E te whesosoani. O le alau tanga i iai. O le almela e tupu i lunga. Le au le i o tali atu alau si. O le li poti la sa o le Samoa observa e le ena whapea mai o le IMF. Ia wala towi. Wati le aing whale tonu le reputation o Samoa i li poti. Wai pe o lai e mua pe tau whaaleanga mai i le tūranga la o wai le se li poti ta o le i aise le pe on sa lo fo ile ia le taita pe le se li poti o mai o whapea mai e teleris ma mea whapena ele o justifying ele a fo ele offer le reporti o ia mea umai nga pe dan falau telia ai tu i mai alam fai mai ai tu sa ora wa mai le warning ia Samoa e lau tele foi ana na fai le mele ia wa ia ele o anga tonu le ia le fatino o le tu ai me sa pa fa pe o le IMF
e fai mai li poti le wa e understand ora fo e se sia tonu sa la to tilo e so songi ai le mele ai lo stulanga le wala o no winga la a fai o le ta is fiata usanga o fatali ia investors o la walu fa upunga fa le tonu lalang ia ele o to se fetele sa mo nisi to ainga investment tai pe o mea ia ia wai e a fo le e o mai ia investor e o mai loa fa pe ma le fa le tonu atu ia tatou ona o mea ia le ese framework ia mal fa pe mai ele o faina fai o le tele o le bureaucracy fa le i tonu o le fa tino o so soania ia no le ta lai fa pe ta to wo yo a tu tilo le ia to no la i tilo la langi ia vai ngale o le Caribbean ma ta mai nu lai o le matua tele la wa tina e la te fai tonu i polo kala me fa pe ia le ta fai atu nei samo ia pe se so sani aku na ile tato zau lo fio ngale na i talo ni le MC o ile stala company le stala company le stala le MC a mantuala ese le company la ese le celona que le stala momo ia nga fa kwa fai la ia nga apply lo business license ese la le mutanga luenga le ia e fai ia le business license ese MC ia nga le stala nga la fai na a le issuing al business license on ta fai o nga mutanga luenga tute so ile issue la asasina la le stala la lo asasina na to stock exchange osasina ita ilo ia fa sa mai osasina o le land oma ele se company va le I mean la power me asasina la fa ina al fanu ai ya fo o company la ia mai fa se la to le fa fe ngai ngamba osasina e la telisia ia el fanu le sa no e la ma wala to a o isi la me e fa wai ia mai o me la na o mai ma company la te so sari le fa wino o atina e ia la te fo fa no fio anse te fono ole mai tau le is wal what of this yes futa sama ole na sis le is mo na tu langa na sa o siniane le ia ole sa sina e fa tino ole o te le tau sama o tau kisi ole asa te leo e kai e fuafua mo le matulanga matoa mata mai le lisi le tolu le ono se lau eka mo le farteli malo le na mata mua i lava lisi ia ma le lua se lau lima su eka o me vo le tasi e na alo le temi nei na ua fatulai melo o le fatatia uma isi lisi la iki e tasi ai tu fatasi uma i ele leo faafe eka le temi nei ia o tulanga na le e o mal temi nei ma le ua maua le matou ola pesili de ato a fa pela e uma ne ai le tala e ma ai o mai do investors ia le no ai fa no ai wa ele ise me fa pena ila lo matua ia inga that will never happen o le matou lease agreement o a mea e fa vai ai le lisi fai ave fo ia inga manueli tu malo manuela to a uma voia o la to tu ele ai se me fa pena pe me vo le pisai a mene te o mai company claim le fa moi pa ua le tu male ale o me le tsa no le ota it's a bad reputation mo tato le sa tato pe pese i tausanga uma nei e promote the mall investment bio e o mai tangata e fa te fa finga luenga tupi la tari le mai ele of so soani se furu tausanga o fa tadi ele talia tausanga mai ele fi talia le fi faia ono le Samoa is not ready. It's such an insult le upuna mo le tunu. ai no le stala ila lo le ngo lo fa na company Ia alu e mai le fa mo mo le na. le o le fesi Ele o ia se me fa pena e o mal temi nei. le o le winga lo fesi e ma fu ai na le talia pia Le ai ele o tu langa le na. Ele o tu langa le na. O la fa na o tangata o le tu malo o la to e pulea i la to wa ia i to tonu ele nei. Ma o malava na tu mai le tu malo o fa tu langa no le me amata i company mo la matanga. La wa ia. Ma ele na tia fo me na te yo i natu.
La la wo ne le taimi o solonga le leil company la tu ia la to. Pa wala mena matou tu wai tanga tanu o le matou tu malo ina isa ki wala mele por el taimi ni. Ia le matou yo enga tele tonu lisi. Ia le il taimi ni. Ai o su el taimi ni poto ia mena o le amatanga we need to make sure we are secure. Ia la wo ia taimi ni la fa solo. Fasili fa mole le otsa ile special economic zone le sa le proposal le sa tu ina mai o le assessments le sa fatino ina ile central bank ina ua tapa ile kabinete se ilo ilonga ile proposal le o fa pe mai the proposal is too good to be true ile tūlanga fo i lea wa le au mai e lua te sima le 5 piliona le tupe le fa pe e au mai o le sa fa ilo le tamai tai pale mia o le tūlanga lea o le tau manage le tupe le fa i tato paketi le piliona le fa fo e le malo ai pe a mai le lua te sima le 5 piliona lea fa fela ona au mai fo le tutonu pe e pe fo nga le wishful thinking pe it's too true to be too good to be true. E so noanga wala o fionga le sa feiloa i maltamai tai pale mia i le proposal le. Mana ia le oai te tato tutilo i le proposal. A fa pe o le faina stupe la tau fa pe o mai ia tolu sa ola me le pa pe na le tasita sanga fa ele. A tato e tele tau sanga la pa ta tia mai le fainga o le project wai e ai fu e a fa pe o tfale ngala fai ia e le possible ia le fai a to se a mata se se lo esta nga mania o mo inga makamra marka o ku mai le mele o le tuka nga o le ronga le al malo e le ngofa kasi male investor a tilo e fai mela ia to e fatu langa la ia o le reality o le mele ele fa pela e mai mo ile le tupe ile tembe tas o la e wa i mai e fua nga ile implementation la fa solo mai fa le wa ele role malo e fa fo ile infrastructure a fa pela la na o mer vai na o mer le tise na o mer fa la tele ni o wala ia o mer na e tau fo ona committee ai malo e vai o sa fanga ona in tau o lo ngala o le fa tinonga o mea umai e fai fu fa pena a tonu la mai le amatanga e o titiro tuai stu to be true ai tano e tale pele fa tinonga ai fai ili le mato sa fai la lo e true wala ele fa pe ele o ai e tonu ngala o le winga nga ale mo ringa mai na mele tu sala ufa mai a to e ma fa u na me e na se miti ele mo fai na fai a uia a tiro ia ile a fo ile fa nga so longa mai ngo o le atina o la ele ia la tele ia le e ala vanoa ma tu foi la o le tau incorporate maltato ula fono le o CPI citizenship by investment ya rona wingala ele va pe mai lo tu pe avelo el passport ala se longa tau nu mo ya le fai o fuanga le ya no sta fa pe le ya o lo passport la le e fa pe nale so se project la fa pe nalo la lo fa ton tonunga ina ia fa mauti loa o la ma fai ona na manager tu ya risk ya ta ua ya malisila na me le foi sa ta ua foi enis fa pe approve loa o lola io o investor sa ili mai tangata o mai langolango wala tu ai lola io tu pe ia na lela io se prot ia e tele ala no o me fa pe na tu ai pare sa se a fa pe o lawa o man fe tanga i le ia le malo ma compagnia fa tino ngomia o le tute la na malo e fai la ia tam fai fa ton fa le ina ia manuia le project e pe ona fa mo ia Ato la emaila fai nga malo o le si le proposal le o le fa ITT le o le mai family ona ile lima sela wa fe mele le CPI to te pushing le mea na pe fa tu mauina le family ona le temine e o lo mal malama le wa ia o la o ina le miliona tu sala o la tau na faule tu la fono
whapau mai le whamilionga. I le miliona. Wa maum, ia, awala a miliona lo. No ngala wa affordable le tele o investors wa ele se investor to tasi e sa to ngilang miliona mo le ron passport no bai ai sa we fa sa watila ele miliona sa watila o mela la ya la yo pul to queda ia investors fa pe ia sa olta to ta limas full miliona ia ona mantuala fa ngal tu la fo le fo e fa ta pula ale fa o passport e mau e fua ile tupe lai ai lo winga fa pe fa ta inga e limas full milion lai fa alu ma wala limas full passport lai o to full ia tangata male ba fa pena ole fa nga sol solonga na ole o fa le lo atina fa pe ia Eu vi uma coisa. Porque você deve ter supplementary budget. Supplementary budget. oi Ole ale ese mele to mafu anga le fa iloni. Ese si mafu anga wala fa pe mele fi anga mitsta. Ola la ba pa ke tiem tanga pe la to faso. Ese si mafu anga sula mo fela le ese mai le pe anga wa fi anga te ko. Le to te manati wai e pe wa so watu ngal wai tulango le ayo sita to supplementary budget. ia o le to nga me vale le wai ta tele tau le nga o mai mere a fa pe le tau te lo o la fa le to lu afi mo li me fa pela tau la ai lo le ai lu matu le me le la tu a fa pe o le me vale le o le mana o mia ese so soani al malo e top up ai me na e fa tau e na fu la me fa o le la ilo o le la ngau mai afi wa tau no o le van tau la ilo pa fa pe o la e fu le la le me o le ngana le fa o supplementary da ia fu anga ia le procurement po le finga o afi se me vale le se massive ngalwenga e fai ina ia mafai ai ona fatino le ngalwenga le awala e sa olae asolo leia ai le atu la mai la ia fafitauri o le ngala na o malai le ia tu fale o leo ai pe falling mai ai o te ofo pe fa o le fato ai loa masina le te le mele o te ofo o masini nei ma equipment nei e vai ma mau le ia le fai o maintenance plan le tau o nai loa le ia la fa mal tatu tala fa longo ho ai la fa mai o le tele o fixed deposit al EPC na ai i tola al pa u wan lo pa u lo le ia le fa le lus full pasene le na fa pa u ai el malo le la was struck all ai a te ofola o le vave na to pa u lo ia tu pe ia pe fu atu ia o la na la to lo o lo i ele fa ti no la se maintenance wa le la le fa to ai lo le o le se tu pe o le va ta una fu e mamao ia le fa ti no me era la o lo wa la me wa struggle la ile EPC ai le struggle le SWA va o le SWA fo o le o le service provider e fa ma avenga fo i tangata ia alae ele o tangisa ia le SWA i ala ia fo i role life tailo e to pilot e o le SSM ia e o le fatilonga pulenga ile lunga ile level le ala ia na tu la mai se me fa pe o bela na le to fo to la tali tu ta tiro mau e a fa pe ala wala to lo inga mau mai wa no ve mai fa ta pena mai le supplement ta taulanga i loa o afia le tau na fai lo supplement ia mari la ia fai ai ola ia le fato ai loa i fonei te mi le la wa o le wa o ka mai ia ni ia fifo ia ma fa le ole ia ole fa fita u la na le tu la mai ai le te mi ni o le o tauta ua ia le tulanga le maintenance le o ai tauta langa ina la le commission o
o le sai ki o le fa inga pe sa Ola le yo wa pe sa lo fo ia le tong al tai tai ya le la tang o tu sa le la so le ma na vale le ma kam tau ya ma pe fu wa tu ya le tu la ma ya e pe o tūlanga vore batu sa no nga leota e le priority na temi nei o priority o la mori o ko pe ole mele na le avel fautuanga i le minsta ma le mtanga luenga our priority ia ola modi tula ia se faise su ngal me tonu le sa no le ota whose fault wa le u falo ngotu tu ia fa pe lusu pasene len fa ma mai tana tele upa uele fa tau sanga talwai a fa fele men sa we temi lusu tosu tau sanga talwai sa forecast e au tatu ti tiro temne o tu temne u to tele ia le power utility tangata ma mea sa for full menena le ai ave peno foi tu sai ai le fa file na mai ele kai o offering capacity service kai kursu kausan are we 30 years yet ele ai so something was wrong in there the number one my life file sa vai o pa me fainga longa ko kong who deliberately do that oi la tangata le alofa le tunu o fa leanga me fainga lo ma le tu lo lava e tate musu e faise tala te wa fia I fuol tinga ino la fenga ben but ole e matanga ole ai fil tonu I te lo e a fia tu langa ia la le me ole a fia ia fi phone fa a fia te tanta to fa per pele service ai fa le ai sa fa mai it is stupid so whose fault to look after for the money o ita tau fa pe mal malo ole se stupid fe maintenance ma me le treasury a mai se so so ni le malo ya mato ole la ver tupe oila le tato tiro so whose fault ia o le facility le na fai muri al temine tauna mai ni me mori alfa aftai wala te lo o pule le nei le fato al watu to fa sola a tu atula ia o te lo ma tu atele al me tanti tilo ia I lumana I tu langa le te tau ia le mele na suenga ia ele suenga fofo wa fia fai suenga tele ia pe al meana me al malo le pole anga wangau ale anga leanga tu langa na le fa pole ai la no tu pina galo a fai ese company no si ti se sa we to do mari pisi si metal fen e tu tala lo la pela me le taterno investa in taterno ai nei part of the group lenta wo mai o me fa pe tangata fai no mai ma me te tele fa pe service ai me fa pe e te tauna ma fa le temini a fai wa tato lenga fatia wa taula na tu per melo tu fa solar system me fai solas service provider mai solar e sa palai mele kise mo le tunu o lona wing a fa pe ole ma fai na fa wa tato e ta fa la te tala la bano wa le wa umana ave I solar supply ai power supply e pa privatize tato EPC ia privatize ya matua fo tele o te mai o la rangi na matua pe lo ale a ia I te pe o tonga ya na lo ya o na e ale social responsibility al ma o tam fai e pui fa le na ya o ne tamata au ne tamata o me ta o na maua ai o le tamata mo tangata ya so basically e subsidize la vale ia le service le tau ana na subsidize ole wala la subsidize ya le se ele fati longa fa le ia e mawai le ia le mela o mia o le mo pa si le tu lo sunga la uli lo finangalo le san folosia wa se lo to si le tu langa le wa ia ile tonga le kapineta I le walwal minsta e faia lo na ia finangalo e au no marsi le fia e te pila le mele sauno ai olo o mafo e faise komisi su I le mafu anga ole se I le mafu anga fa le tonu le tise ia ale sa e fo tonu kapineta ole te fi si le tu la te le sa il fase la e kale fa pe o tongi ngai fa il tatu atina tu fatasi ma America Samoa a wale na alu ta upuna ina ua manino mai na ua maua mai tutuiga
le fato ai lo i tatou nei le fasela ue ka le faira tina e man ai le se sila fia le palemia na se fuole na tula ele ai se fase la o lo pusa o na na le si la fia el palmio na le se fase la eka na tala noi ele vo se malili yenga ave se fase la eka ya tutula manu le se me o tulanga la vol for sanga le sa ave ma director o le mafil temina o le alo tau so mai ni tupe so sani molato ya el watun tato o fatala no nga lava na fa na fatala no ila lo le ato sa o le tina tu fatas ai le se me na faia o le se zenga na le na mal me le te sa no mai langa u matua mai o io le pa ia le tu ale oi no faia le kole tu la ile ka beneta mal pan me ia ma ia tele le tu langa wo ia tato fa so nei ko i amalo la vai tunga tu stala ai i se va inga i tono palmene il fontanga lena tona etine o se no tu langa matua mata ngalo ko maka ngalo o le mesili na masia sima kongi ko rusuru langa wi a the fast ale kau avela wanga le malo e ko si sila ye fai olo le kor kula uma lango fol palmia bar sui palmia what sing to do makwale mafaufaua ave mafaufaua ere ka kaunga kupu me fa pengi me ngali makke mamai il fenga malo le run e manai norchi come on ese kene no pala me ko ye le palmia should resign we go back to the poll ai se io mai se fenga malo ga ia ko le e la ko ke pule le mo mga mian me ngal ke minge ke lo pala me ko ye I don't know se le palmia o le anga le u le man kaunga resign o le au te fsiri so atu ai tatou whelo inga ai se atu te le ave ai wham sinonga e a whapeo tau tsi le fia e so tu la fono so li whawae le minority government o le fatara no ma to foi o le pa tulangana na le ali terminator mo ma to fono na solu what is the best scenario solve al mele tu ai le ta fatali la ma to foi Wala la kiro le yan me so kula fo mo le. Pero sa mo ku ale te min. Ba ben me lo tu. E ko le si le commission of inquiry ele mga il pan. Se ya fa sala no me le so I. O tato lo le ngo le so. Na me te mi e o fa no le mbanga il fa ngo fa yunga. Ono le o le fa fita o di matu ya. O le makuya o te pe o mori. E si lai ele o pele vai le mau me ai fere lei va le o ka vale mau me uma ara ma ku ya le la cosa mai e yelo na tu fa pe o su e mai so so ni malo mai fa ele va le ti tiro me tato tonas what is the state of emergency mo sa mona or pe o power whose fault our fault o la le fault o mo state of emergency o le me tu pu no fa na tu lo a fa ma matangi o me tato te le to pule al mele it's our fault. So we need to fix it ourselves. le sa tu fina ngalo le mta pule sai a o leo mo li es tasio te mata le o mai fina ngalo o komsino leo fatel no nga manisio tu stale lava yas e masalongo le la fi mai tu ani ngayo inga fa porkik sa fisingi fo te el malo te mata pa le o lo fo le fina ngalo pia ye ni ai finga fa porkik o no tu sile na avele al malo la sa to sile ye ele ai sa mato wa fi anga tasi ngal mana o le tusi na fai al tintiti ele la na tusi o ai na ave ye ave le al malo ave le echi ave leo ave el palemia o ai se tangata e nofo fai se tusi ele ai la sa mato wa fi anga la na foi la eu mai fa pese politico le ai tu pe tu li lo le matau tu pe le isa mato wa ya ntau pa wa le mea o tangata o lalo o tangata lango vai fa fai he are well supporters of fast al matau pun tu you have nothing to do with it la vo lau tu ai me va pena tu langa fa por kiki ya e fa pena tu inga le nei tu wa ya me mo fa le tono fa por kiki manu le wa ye le manu le telenga masina lupe e isi mato filo inga foi ma lau lau te fono bal te tai
le mau te lea. E sa ta uai pe o lau to fa le sa tu atu e te ua wheloa i marasui pālemia. Tūlanga le au mai ngol toa iwa lai o, ai se me tau whina ngalo wa le wa mawal tātou a wanoa. E leia le fola atu i lumamea, ia whafonga foi le atunu. Ia na manino lea. Whaptai, tūlanga i e pe o na moel mafso ta inga male sui pālemia. O no au le sa associate minister, le mato le customer revenue. Pela le maua va so ta ina. Le lava sa fa au te mi le o fa pele mas na sia malo. Sa mo wala ma so ta ina. Le winga la fa talanga la le sa mo mo. Tala le al sui pan mi sa po meta. E sa ma mai toi. A uma la mai toi pa. Sa ma mai toi. Pa. O mai fa ia le o fa ta mu. O le si men fa me e fia mo se la so ta ina mo. Mai ta ta. Ai o te sau ta ta no e ya ta sa va no e mo e o mai e vai se la ta la so mo muliana na mali e le ta ta yo la o mai o no ble to mana o mia la vai ta ta e to mo se filo tu lang foi le o le lo pe lu ma tua e ko ile ele o mo tu mai ya se fai e la so mo muliana fai lo la ta la tu o mai a o le sau ya o no mo foi lo ta ta i o le o ya no fai no le el temo ya fafta o uma le van o le ko la sta ta ti to e fe so ta ye ta o e pe ole O le asau matau i ho i tūlanga sa ria li mai. Iwa mo meo ngai o inga i tonu mo meo vanga whau whai. Mo por kike whapena na whewai. Tūlei atu o le si vaenga, ia ta milo mai o le si vaenga. Ai awa pe a lau tō whae le tofi fo e le tūmalo le whangam whale ase la lea sa lua whea ngai ma le sui pālemia. Ia, whapena le tūlanga i peuna iai. Ora mai alma whelo inga fule le man maua whelo inga masan. Lunga mtanga lunga. Sa whapeona mo el ma so tai. Au whela sa so tai mua mai eile sui pālemia. Le tūlanga e pe mo sa no te o tu o le to a I palean a mile le wa to alto sulli ya sa o tu mawa u le tu langa pe ona ia na fili ya o lo tu ma o te sa il fa to le o sa mo tas to telele ya ele o se ci vola va nga fa pe oni mata o putau ile mato tai o ma fuai o sa u te o le alo o va sa wa lo to o le ando to le o le ofisiri mulimuli la ni mata upura. Ia pen tu dia tu e sunga ya la uli e te dua whea ngai masui pālemia wa le te la talata ia. Ia ma ave i edwhina ngalo o la uli e alofa e tango e toso marito i wala i whama bopo mai. Lea ia tu. O po ia whapelo tu i la o meo tu. Te leo whaia se nā tu la. O ia la wala e so tai mai a ma whapena. Leang ola fo le bona fio mai sa le lo po fele me vai ngai tu oi se mile nei ole tūlanga sa o lava tanga vai mo fa ma mangol tau pule e tau te le mano ia me le pela o la sa nonga o me afa por ki stava le valeni o ele te tau tatu to e fa pena por ki sa mo. We need to be honest with our political career me tulau lava langol mena na tupu fa bela pele na tupu nei tangata vale ina ile silasi ono mela le me fau a failo wo a wona to fa ta si mai a wona to fa el mena no na misa tonu o mai fa fa ta lofa. That should be stopped now. Langol na ton wala le tupu le mele o fa ngutu lua male ese upu tele tai o tele tali el mena tanga vai o fa me fa por kiki milongia I. We do not accept that ila matanga fodo mato ye. A fai o mato va vai se mai ono fa lai titi ina o mita upune. We should stay on that. O ma vana sau fa tu le ai se me wo uma na fai unge atoto ono o to uma wo. Ele te tele nota to. O uma irta to. Ai la se tanga fa pe tu yo ai apa mai. O la to si zila tanga fa pena. What kind of person he is? E tu la isi me va pena e tu te lang o le pandemia ai tu sa tu te no mai o la tu ma va tu to i ve e fa o mai pandemia
o vaenga o ngaonga na le mātou te pui ai I taimi nei. E wha kopo tuai le. E wha kopo tuai le vai. Ngā lea. O tanga pai. Tūlanga ia o mātou. Mātou nei tofi fōui. E mau te le māsani e mea politiki. Ona eu mātou tofi fōui le e kālesia. Mau te o sasawa. O le me wha maoni ma le mea mea tonu mau te o. Au tūlanga o nisi tā valenga pe ona e sau noa e politiki e tā vale. E la mau te le tā vale vale. Mau te o sasawa le mea tauna ye. Asa o toi mo sto fai mo toi mo le to te bo mawina. Ese o fina ta. Ia. Lava melon sai e monta. Ele pe lava na mātou tau whai atu. O lea mātou te whetu na I lea wala e. Se wha manino mo morto ono lea. Wai vai te minil tōn. O lai o matala I o lātou o fast. They claim fast. They write their letters on fast letterhead. They sign they are still fast. Ioi, fast coming. O tosi sila irme. Al mele matau te popo e. Se o mana whariwhai uma. O mana pasialo I le ATM. O uma. O ai la se si whai unga runga atu. Atu la whana lo. E pēno whaitu. E to e ti mai lau TV de si vai aso le la sauni. Ia ua whai unga to I pana. E lawa mai pela on sai. Koe kasi ala ka pesini. Le ingoa matua e nele. Tok whai pule o le. O le tumaro. Ama pala te whaano ale. Tūranga wā o oe o le leo ale o te whaalong pe. E so se press conference ha. E so le tūla whono wa inga la. Ne whafoian malo. Wa umana fola e fia me I le tūlanga foi I le ka lena le palimene. Le la nga I ai. Ua whaalau foi ia tūla whono foi I le to te mana o ina ia whai swinga papasia. E whawhela le tūlanga foi lele. O le executive is an unlawful executive to you guys, to you. Ona o le to te whaapea mai lava. E so le tūla whono le executive. A la tau lai tapena mai tūla whono ia. Whamaka lai whaakula whongo inga ngi kula whongo pe au inga whaisu inga ia. Ona e prepare le an unlawful executive. Pamalmon. Mana ia te relo pisini. E kakoanga I luma I le tūlanga pe ona lela kakowalo. Well, me mau ki ngoala. We're gonna go to the poll. If not very soon, the general election. O ngala, o me uma ia le vale kongu ke mini. Ia me wa me mau ki ngoa. We predict we're gonna dominate the vote any time from now on for the general election, not more than 30. Le fio aku kai man. So, o uma swinga le uma ma kulanga mo le mangui o le pung e o mere wa fsidi maingi. It's gonna happen. Mai ele kau makeinga ngame. Ia, ngai ke wa ke fa kwa ua o kumalo. Ia, ke mafanga o ke fa kai ro kumalo le lo fangia. Wa ko ke le ku kanga kai lo fangia lo kanga ka e fi kai ke ako wa ai fo finga wa o lungo le media ma o ka ko palo ka le kina fangia. Ia o uma e de ko sa yo fe oye. Pa le mai nga kumalo. Ia yo kunanga ngai pa popo ko ai so tali siri da tawochi da rimayava wa le tatu te clean o le malo so tu la fono le fai fa vai o le nanga na le tan fai tu ne step down ala le ro er chokula fongo mo me lai fai ale la ka ko wo ya fa pe te mi fai le me amiuton le fai mai fie me ele fou me le o malo e o minority sole bueno o ma fea ma fai e le malo sam o se malo e o minority o fe foi le kumu o le lalolangi po le vasa pacifica o le minority pa wa kumu le o mele o malo communist malo ngai rule they ruled by the strength for the limo kanga kai kulo lava pule se le kumu ela lava ka ko walo va pe ele o se si lava tu o aka ko wolo pusa o mea uma lai fai le kaimiringi le foi e pese ai kula o mea sori kura tongo and that's the whole vision o le mako ke manga e claim it from singoma
e mai fa msi ngonga kali o mele le ma ko ki kapenga ken o ngai la le wa ko o ngei le yele majority o bang fa ala la ba ki sorry ala ki e kwai o fe kawi ala la ba ki ai se ala fa mai we still hold the power and sorry yeah mai mo mai pemfa msi no mai le tunu. Speaking of whamasinonga, leo mai le polo inga mai whamasinonga ina ia tau fia pe tolo po ina le whamaluina o suinga fo ileo teu teu ngol whaavai le na pasia. Lea se whina ngalo lau fionga ma le vaenga i le tūlanga lea. Iko whi mea lau fisiri? Le loa mai le polo inga mai le whamasinonga maolunga. Ina ia tau fia le whamaluina o teu teu ngol fo ileo whaavai le sa pasia le lua vai tolu. Election me va peonga. Interim order. Doris. O ia le whamsinonga le uma muni nei. Ia, whapeo lai su e pe whamau ia le saingi le whango whetalai. Ia ma le aole malo. Ia let the court take his course. Pisai te ala tau. Ia leo le whako mala makulanga lenga whaile le ruling talu i nei. Ka fia si whensu suenga. O le ale mea mai na. Ia ntua si jila whala ia. Al kula whango la vai. E once se saingi lore whango whekarai le tūwhau. That's it. Saingi leo le malo. That's it. Lo una la ngone le tula fono lunga lai lunga le fa vai ma le malo ma le standing orders. Ai ole me tatou tele o il tatou pulo. Anga le fa solo le kauru mangol fam sinonga nei tai. Tasi ala ofisili famol mole. E ni so malo le tunu u fa alia fina ngalo ele tulanga le peso o le tisi. Ua sauno ai nisi whaapea si le taatia lo miliona le i whasafua ina i pele i tuwha ina i tu ai au mai le tupe nā le whaanganga mo le miliona ina ia fofo ai le whaafita uli le tise tu te langolango ina le o te le i whaalongo se tangata to tasi sauno al mele I have never heard any people le tunu o sauno e tu urfa manianga mo lato e tau fol tau poli pisi o ina le na vatu ni le mato fautuanga le na vatu o su ese le mi fai mele e na mato atu ngalu atu la mena le upkeep al time le service le family ota sa tanu fai supplementary mo le mele e le supplementary la mele fa langolango ye unforeseen lenta to fa tali lava mel fa so me la tau sanga tau me ni tau sanga ai pe o le milion ya na to sifia e tele upu matal alal mele wo ye ya si tato vai vi po la manui o le tu la wa ye milion o tatia pela le tu langa o le fina ngalo wa o tele fa longo isi si fa pe mai e tu le milion na mai mo ya la ka fi la milion nga sa foi nga uporu le pe pa ya se me tapa e mi na fai tano nei o la sa mau na momoli mai le atu no urto vai nga fa up fai ile fa fita o le tu la imil timile ya ile ale ya se mau na momoli mai le atu no ile to vai nga fa up fai le fono le fatua o manei fa tau le fa fita o le tu la imai o le mau fa vai na mai le tunu mo matou e faile wala file mo le tunu ma faile wala fo ia umma ya fa fita uli le so o malte minu o le manu manunga mo matou lenga o le matou fainga ma lo le tula o le damage control le tau fai langa po fe ma fe ngai o la tau vel malo a le tau pe o matou nei what can we do o la sa fo fa i lungo le malo si anga na tu ia o ai fa sorry tu la fon o le maula le na mai uma e fa mole fo la mel tau ma tau si file ele la bala nga ia tu tau fo po la tu nga a wala fo i el tau pu tu la pito si din tal venai tu no tu le o tu maude a so tu la fono foi la malo para dia mana kabinete le ala le tu so lima manoi esa foi fa uma kabinete le fa la ndo ai ave tu te fa tau mai a fi foi o do se e fo e fa fi tau le malo se te tisi no tu fina malo la so tu la fono foi fa ile termina il fa fita uli o tanga vai ele se men fento e fai a fai la ngal bang la vai fai ele fenta fia tu pe fa pe fai o mele le ile tu a lai la lo le ele fai na suel ma tu manat reality o le la vai fai unga ile le ato to ai a fai o se ngal wenga ma se fai unga se fele tu fai me tau fai mo mo ale fa tau unga yo le mi tu
Tele lo o la tu nga wala e fa mala mai o le sor tu la fono malo. Ai pe no mato fai atu. Fai le meta no fai fo i el mele. O le si fa i ua lea ua fa alawi lo mai ala mai tanga ue ma whātuanga. Ta awhi le tu mau toi whātau i le tua. Manu palang, be i tua alo, ia whape ai ma mamu. Si tau toi whaputu ia tele ni manu palang, ia lo fiona te ni stani tanga alo. Tau sanga le la ta awhi e. E so tu la fono foi na fono. O tele i fai stu la fono vape. Leo fofona le. Le o tele i fai se fo fono vape. O tele i fai se fo fono vape. Pa wala fo no fai o le mai le lua tolu afe povi fo. Pa una lo fo no tapena e mai. Pa o lo ele tai lava me tu tonu le tu. Ai msalo i fo na tanga lu ngai le. Fo lo fa temine min stafo. Ya, mori le nganga fa tele. Ya, pa ia malu ngole. Tato tu stala. Pa malo atu le sango mai. Pa malo atu fo fa siri mai e ta ua lava tato soa le pule. Manino mamala mai. Ia ai lava lo mato tel tonunga. Ia o ala i o mea. Aftai fo lo to fsiri mai fsiri o ngonga ma fsiri fatupu manatu. Ma fsiri le lei. Le se fsiri ta o se fsiri le lei. Le ia fsiri uma. Ai na ona mato to e fa manatu atu. Pa ia malu maulunga o le tato motele i sala fai. E tau watu le tato a ingol fatu tu i le tua sa mo tasi. I le tatou fono tele, e whai la sosu tasi, a perila, a pito pisanga i le tula i val tai au. Tatou tele noa ma fono tala i fo i moli wha moi lumana. E mei sere ngase a malo, ia le utau nu i le tatou whai ngā maro nei fo i vai tau. Ia o le tatou sum, le awhiawhi o le sa, ta alfa, tatou matawhale uma le lalolangi atoa, Amerika, New Zealand, Australia, Amerika Samoa, ia, tatou tala noa i le fiafi le whaatino i nisi o fufuanga umaea o na whaatatia wal tatou wha moe mo mana. Ia, e momori atu le nganga whaatai tele, le mai mo mai sa moa le nei po i tūla le aso. Ia malma malu i on tūlanga whaalupea sa moa, malu le tala le lei, malu le tunu, tainane ma malu whaale malo. Whaatai tele lau tō mai mo mai nei aso, tainane fo i le tapo inga sa moa i sa mo nei. Ia, mai le mata saua e oso ai le la, le me ngasi ai lanta musanga, whaftai atu sisi le mai. O whasolo pel tatou le stala, ia olo o tala le tatou ofisa mai le tae au se i whai wina le fiafi. O nei tu la, mātou walo lofa tele atu, manu tele ina whasau sango o tutoere nei aso, whasai fua, e manuia.